Hallelujah. Amen. Ngiyaqala sibukele bazalwane benkosi njengoba sesivile uNkulunkulu ukuthi sihlalele kunye. Amen. Amen. Sihlalele kunye. Ingithenzile lenzaba yokuthi the same weapon. Hallelujah. Amen. Labaphuma ngayo eGibhithe. Yenza umangaliso, the first miracle eGibhithe is the same weapon. Jesus. Hallelujah. Amen. Lokwathimbi seyihlasela kwaphinde kwasebenza yona. Zange ba-adopte a new weapon. Azange baye nesikhathi kuthi isikhathi sanyala sifanane sakuthana. Indlela lokufuna sende ngayo ufuna si-understand ukuthi umhlaba sokuba the same weapon. Amen. Yazi yathi leli ncebo sikomnye umqhwaqo kwangathi manje belingakhulumisa kwaDavide. Hallelujah. Lo wafuna umkhondo lo wasetyenziswa ngabutho esendulo ku-destroy dithata waphinde basebenzise wona ku-present moment. Glory to Jesus. Banashintshi ngenxa yesikhathi. Exodus chapter number 3. Exodus chapter number 3. Verse number 8 and number 12. Verse number 8 and number 12. Exodus chapter number 3. Exodus 1 wesithathu. Sahluko sesithathu. Incwadi ya 8. Verse 8 and 12. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Sifunzeni lapho bazalwane. Sifunze ngananti ibutho elingafuni kwehlulwe endleleni. Jesus. Inkosi yasezulwini. Amen. Hallelujah. Amen. Lo mnyango bambele nje kuHebrews chapter number 11. Lapho bazalwane kune verse number 8 if I'm not mistaken. Egameni likaJesu. Hallelujah. Ngitothetha nami lazi vele kokhewane bazalwane. Bayothola lokuyethu nje inkosi yasezulwini in Moses. Jesus. Exodus chapter 3 verse 8 and 12. Ngakho ke senehlile kude bakhulula esandleni semaGibhithe nekubakhipha eveni laseGibhithe ngibayise eveni lelibandi nalelivunzile leli nelubisi neluthu lwetinyosi leli velindzawo yemakhenani nemaHethi nema-Amori nemaPeresi nemaHivi nemaJebusi. Verse number 12. uNkulunkulu wathi mina ngitawuba nawe. Nasi ke sibonakaliso lo yawubona ngaso ukuthi ngimlona lokuthumile. Kuyawuthi nase ubakhiphile bantu bami eGibhithe bese ningikhonde kulendzaba. Guys, Hebrews, Mahebrew bazalwane 11 verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Ngekukholwa Abrahama walalela nakapitwa uNkulunkulu kuthi aye endzaweni lapho etawunikwa yona ibe lifa lakhe. Waphuma wahamba angathi lapho ayakhona. Ngekukholwa wabasihambi eveni labethenjiswe lona. Wahlala emathendeni. Bedanjalo nabo baka-Israyeli, baka-Isaka nabaka-Jakobo. Nabo babatindlalifa kanye naye kuso leso sithembiso. Ngicela lophethe lesizulu amfundzele bazalelo Hebrews 8 and 9. Ibe yifa lakhe lebekade emukeliswa ibe lifa lakhe. Yes ma'am. Waphuma engazi lapho eya khona. Oh yes. Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso wangathi ngelezizwe. Eish. Ehlala emathembeni
beno-Isaka noJakobe Yeah. beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso. Patience. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Nane kungalahleki. Baba noma lo mnguni usibongele izwi lenkosi la. Hleshwe lethini inkosi. Hleshwe lethini. Hallelujah. Mhlawumbe bazalwane kunenteka ngigijime kakhulu ngoba ngivamisile ukuthi nangibikelwe bese kuvela lokunye nje sengigijima sengiyakushiya mayibonke inkosi. Ngiyafuna nje sicalela kumaHebheru simnake. Amen. Yala laba understand kahle isiswati banani bazalwane nakula maBhayibheli esiswati. Hallelujah. Ngoba kuchaza info yinye. Amen. Amen. Kodwa nje kunaleti statement leti utsinzile umoya wami njengelukholwa lelisinzisile. Amen. Kuthi Abraham ngokukholwa. Hallelujah. Amen. Walalela. Abraham ngokukholwa bazalwane. Walalela. Ebizwa uNkulunkulu. Amen. Walalela. Inkosi yasezulwini enibusisa. Amen. Ebizwa uNkulunkulu kanjani? Walalela lokuthi uthi uNkulunkulu phuma ezweni lakini. Lithi ke izwi lenkosi through faith ekukholweni walalela. Wavele waphuma kulalela kwenda lokushuko lithi waphuma uthi uNkulunkulu nguyisa ezweni lomalandi. Amen. Phuma uyezweni lomelishani nongadatiwa uNkulunkulu yedwa uthi but ngifuna ukutshela kona ukuthi lelive lebuyisa kulo ndalikhetha wena nentalo yakho yena walalela. Hallelujah. Liphayiphe liyaveza lokuthi walalela noma yena engadi la kuyiwa walalela lo lathenjiswe. That's why kunamba 9 lithi liphayiphe ngokukholwa. Amen. Wavuma kuba ngumfokati eve lathenjiswe. Oh yes, you are above all names. Hallelujah. Lithi eBhayibheli la yevele sembiswa wahlala kwangathi lelive akulona lenathenjiswe lo. Mayibonge inkosi. Wahlala emathembeni beno-Isaka. Amen. Mayibonge inkosi. Behlala uthi bebalindele lelive lelithi liBhayibheli lelizulukhwalele likushobo la. Ayibonge inkosi. Lithi liBhayibheli bahlala kulelive lokungathi lana abantu belive beno-Isaka noJakobe. Hey, nakulokunye. Hallelujah. Oh Jesu. Uphawu bazalwana manje sekabhala la lesambulo sasinja. Amen. Uphawu
ningakushumayeli lo Nkosi. Ngicela kubuyelele emuva. Ngicela kubuyelele emuva Nkosi yami. Manje bazalwane sokuvela lo uPaul wayekhuluma abafundisi nesiphetho sika Abraham. Kodwa abe yena sekukhanyeni. Abraham. Hallelujah. Wayekhuluma ngesiphetho sika Abraham. Kodwa yena abe asesemqaleni kubizwa kwa-Abraham. Ngoba ungathi wahlala emathembeni ano Isaka. Hallelujah. Ano Jacob. Mayibongwe Nkosi. Spiritually. Kodwa angakabikho Isaka no Jacob. Physical. Amen. Hallelujah. Kuthobeka kwakhe emathembeni kwenza nesisu sakhe sathobeka emathembeni. Lithi izwi leNkosi sizathu saloko wayelinda umuzi wesisu sakhe sekakuwo umuzi physically. Awumayibona Nkosi. Lento bekade into uAbraham wayeyilinde through faith ekuyo angefiki kuyo. That's why iBhayibheli lithi mhla efike eKhanani wavela uNkulunkulu wakhuluma naye. Hallelujah. Wathi Abraham lemizwe le ngolinikeza wena nezamo yakho. Inkosi emsanyusise kodwa Abraham lithi izwi leNkosi akazange athi sengiyaona. Lithi wathatha amathende wakamba wakha ezweni elingabhilongi kuye kodwa lingeyakhe. By faith. Jesus. Wahlala noIsaka by faith. Namba belanti indaba ka-Abraham noIsaka. Wamthola uIsaka sekamdala. But makafika la eKhanani wafika noIsaka. Amen. uSara esendlulele nasikhathi namalanga asendlulile kodwa uSara engenalutho. Glory to God. Kodwa uAbraham enoIsaka. Jesus. Mighty Jesus. uIsaka kuAbraham enoJacob. Sanibona pastor bekathana Jacob. Hallelujah. Mandona Jacob Isaka. Uphi Isaka uAbraham. Abraham uphi uNkulunkulu. Jesus. That's why bambelethelela kuhlala emathembeni. Ngalamanye amagama wayelinda ukusho kweNkosi kwekuthi now Abraham you can take over. Amen. This land. Jesus. uNkulunkulu wafika umthetho ngilithembise wena nesizwe siyawuphuma kuwe leli but not now. That's why it's akumlimatanga awuzange kumbhore kuhlala ngilamagama abasalwane athi Paul wayelindele umuzi umenzwa because iKhanani basalwane lana asisi lalingakabi well done for the child of God. Jesus. Lalikhona but belingakapreparelwa Abraham nesizwe sakhe. That's why wahlala kulo esihambi kodwa kulo. Shomakholwa cabanga ukuthi sekafikile. Jesus. Angasakhuluma ngetilindi kawasofika. Hallelujah. Angasazile basalwane azile ukuzila kukaDaniel ngaJanuary uthi sofika. Jesus. My God, my Father, angasabele ngihlahla empilweni athatha uzile kwaJesu 40 days and 40 nights uthi sufika. Jesus.
so angenza noma kanjani, but le ndoda iBhayibheli lithi yahlala emathe ilindele bazalwane ukufa kwenkosi uthi khona ngisemshintshini. Now you can start to worship. Amen. Ngoba inkululo kaNkulunkulu yehlukile kunenkululo yasezweni. Yiko Paul athi inkululo yenu ningayenzi belithuba. Yes, Jesus. Abathi nasawukhululekile saluvule amasiko abe maningi, but nasawukhululekile bazalwane saluvule abazalwane ema-opportunity okuthandaza abe maningi. Jesus. Hallelujah. Because umindodana yemuntu ikhulula Amen. niba ngabakhululekile. Kuningi bazalwane, kuningi. Hallelujah. Amen. Kuningi kakhulu. Inzaba yokuhlala ethembeni niyo lena amandla. Sinimbe lesehlukanisile naNkulunkulu bazalwane. Sehlukanise ukuthi sishede eveni lemaHethi nemaJerusi, eveni lemaKhenani nemaHivi. Siniketwe ukuthi sidede eveni la. Amen. Bayibonge inkosi. Amen. Senza kwangathi nathi ufuna sifane nabo. Malibonge fanele kuso. Amen. Ngoba uSathane unciphise ukukholwa ezimpilweni zethu. Yiko nje bazalwane banamuhla abakopi babuye kuseni. Abamuzi uNkulunkulu ekhuluma nabo. Bakhanda uNkulunkulu ekhuluma nabantu. Bengazi ukuthi lo lokhuluma nalabantu nguye mbamba lo noma ngomunye ngoba baningi. Yiko athi Jesu athi uNkulunkulu makayala Moses ningabi nabanye. Jesus. Hallelujah. Ningabi nabanye. Sokusuka bakhuluma abanye. Yebo sidideke kangaka abasaba. Indaba yathi ayonakala ngamaKristu. Ngicela kunikeze ithemba abantu abakithi. Sikhathi sisesekhona sokuma kahle noThixo. Ayibonakali nethi kusuka baba kunini kwasekukhanya ingqondo yethu. Jesus. Amen. Hallelujah. Ukuthola abathengisela namasinagoge akuqali namhlanje. Lo Jesu wabathola abathengisi. Amen. Shintshelwa n'imali. Because bakhanda abantu babhizi ngeyimali. So njengakusimamani sibasaba naseguguke indlu kaNkulunkulu kuyiShoprite asimamani basaba isikhathi esiphila kuso ibandla lizalisana ndawo. Jesus. Hallelujah. My God. Kulomoya nje bazalwane ukuvameleni ufunayo. Kodwa lenzaba yethu imela ekutheni uNkulunkulu wakhuluma naMoses. Amen. Wathi Moses, hamba uye eGibhithe ufike ungikhululele bantu bami. Yeke eGibhithe khulula abantu bami. Amen. Ngoba mina into engizwe eGibhithe ngizukukhala kwebantwana bami. Uthi ke senhle uthi ungibakhulula because uNkulunkulu bazalwane ukukhuluma to the fullest. Amen. uNkulunkulu akayikhuluma into ephunguliwe. Amen. Nometha mina selithi amavesi siwakhethe. Kusho nina nithi bazalwane nithi amavesi siwakhethe but Jesu uthi angithi hypocrite but ngizogcwalisa. In other words ngizokhipha lokunakalungu. Amen. Amen. Ngifake lokujana basabami. Ngifake lokulungile. Jesus. Mayibonge inkosi. Amen. Hallelujah. Amen. La sifunda kahle la. Izwi lenkosi istate kahle bazalwane. Mayibonge inkosi. Amen. Let's verse number 8 uthi nehla ukuba
lesizwe kulelizwe noma esandleni sabaseGibhithe ngibayise ezweni elihle elibanzi. Ngaleso sikhathi akasekho Abraham, but kusele emandla okubekezela kuka-Abraham, emandla okulalela kuka-Abraham. Inkosi yasezulwini ibusise. Uthi uNkulunkulu akakhuluma nale ndoda uthi livele libayisa kulo lihle libanzi. Amen. Lihle libandi live lelichichima. Haleluya. Luju lwetinyosi leligwele libisi. Uthi le abaya kulo Moses laba ukhuluma no Abraham, ukhuluma no Moses basentabeni kaJehova. Haleluya. Sanibonani. Bakhuluma bakuphi? Ngoba ku verse number 1 the same chapter livile uNkulunkulu lithi Moses wayeluse divi. Amen. Lithi wahamba nato akiqhuba ledivi daze dafika. Glory to Jesus. Dafika entsabeni yaNkulunkulu. Amen. Yina church wake up. Angifuni ukumvangela, ngifuna ukumthethisa bazalwane. But please church, vukani bazalwane. Washo umnye mkhulu wami sokushona. Enkosini. Asibambile silapheze view kusemina ibafundisi. Bakhuluma lamagama wathi ngiyaziqhuba. Zibanjwe ngimi ngebudala bami. We were plus minus 55 kubafundisi bodwa. Wathi ngiyaziqhuba. Uthi sibanjwe ngimi ngebudala bami. Uthi ngizelusi. Hey, kunele yena mathela lesikhathi because wakhuluma ivele nemali. Angathi njengoba ngizelusini. Zizwa ngami. Sengayenza bazalwane. Uma zizwa ngami ngeke saphuma kulo mnyango ongasho. Ngeke siphume la ngasho. Ngeke siphume la singasho. Ngoba ngiyazelusa. Glory to Jesus. Yonke instruction izophuma kimi ilezo esiwayizo ngoba sasizwi la kuyasikhulu. That's why Bible predict no Moses wasiphuka samlalela samuzwa sase safika. Jesus entabeni umathi fika thina ensabeni yasimaka uNkulunkulu wabonakala. Wenza njani bazalwane? Ngi-understand abazalwane edala kakhulu evese emshwele ngalo kakhulu. Nilembula nendawo ngendlela ezahlukene but mina ngibona ukuthi wasiqhuba wafika. Wafika naso betisho kalahlekana neyona. Wafika naso endaweni engcwele. Amen. Lithi waseNkulunkulu uyabonakala. Wakhuluma asesihlahleni esifuthayo. Ukuphi nje msentabeni kaSimakade. Lithi wamuzwa Moses because eyibhilingini nasemahlombe nasemzweni kaMoses kwakhetha ukulalela kwenkosi noma koyise wamakhono okungu-Abraham. Hallelujah. Mina ngifuna sibambe lokho bazalwane ukuthi sesifikile. Sihambe sahamba olkasaze safika. Ukunake kunemandla. Ngoba into yakho ngeke ibonakale noma ngangubani until uzofika ebukhoneni. Hallelujah. Dale. Uthi
uNkulunkulu akakhuluma noMoses ngaphula esandleni sikaGibhithe ne ngayisezwe elihle elibanzi elichicima ubisi neluju ayibonge inkosi ayike le nto ifike kwangathi iyanyelisa uthi lelo livelelo livele emakhenani livele emahedi livele emahefi livele emajebusi. Amen. Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi uNkulunkulu bala lapho hallelujah. Kulamagama uNkulunkulu awakhulumako nebandla lakhe uthi nowutabana nenhlanhla yokufika kulelo lizwe uzolithola libhizi but yena angabi busy njalo. It's a land. Hallelujah. Uma ngekulive lile bantu bakho uNkulunkulu wenza imanga la uma kufuna siyilandze kancane le nto bazama kancane le uva ko chapter 23 kuGenesis le ndzaba yalelive leli uNkulunkulu layisa abantu abakhe kulo livele lisamele. Amen. Livele njani bazalwane? Asamele sawufika. Lisakaniswa yini? Mhla Noah aphume emkhunjini. Lithi wenza umhlatshelo wabonga kuNkulunkulu. Lithi kwasuka iphunga limnandi emhlabeni. Hallelujah. Ku-offer kaNoah lakhuphukela ezulwini kuNkulunkulu. The same God ufuna ukusiza. The same land babelutisho la athe uNkulunkulu ngiyazisola bekuthi ngibhubhise live nemandi liphume letiphuku letisemhlabeni sepenyukele ezulwini wase kuthi angiphinze ngibhubhise live nemandi kuleyo mphishiphishi qubeva yekunuka kwetiphuku kwasuka iphume limnandi kogqwele waNkulunkulu laphula umkhathi wephume layofike maphakathini. Amen. Phakathi kwale qubeva kwase kuthi uNoah walima lithi wavuna wase wenza iwayini lithi waphuza iwayini waphuza kakhulu wadaba lithi wasukalala ulala ngqo lithi iBhayibheli wayenamadodana akhe amathathu kwakungahambi kunguJafethe kanye noShem. Lithi uhambo lomqane walunisa. Amen. Engqondo lithi wagijima waya kofowabo wathi gijimani ngitobona kwababe ukuthi kulele njani. Lithi imessage kaHam leyafike lapho Shem noJafethe lithi yabengamela ngemandla kaNkulunkulu lithi bathatha ithawula ishiki balibamba bahamba novana basilekela kungqono base lithi wavuka uNoah. Uma Noah sekavuka weva lokwenziwe indodana yakhe leqala. Nalapha verse yokugcina la akhuluma khona Noah wathi Shem uzohlala emathendeni kaJafethe uNkulunkulu akusise
Jesus. Kodwa uhamba uyise kaKhena. Asambe nayo. Amen. Ngiyathi bazona ukuthi siyayazi the history. Angithi Amen. wathi kodwa uhamba uyise kaKhena uyoba sikhonzi. Hallelujah. Amen. Kuba 4. Ayibona inkosi. Uyoba sigcina kuphi? Kuba 4. La sesifunda khona. Sikhanda amaKhenani sekanezwe lawo. Uma usuka kumaKhenani kunezwe lemaHethi. Uma usuka kumaHethi kunezwe lamaHivi. Uma usuka kumaHivi kunezwe lamaJebusi. Sithola uNkulunkulu uthi I will take it around just because of my church. Amen. The same land. Hallelujah. Amen. Let Abraham in Zusukhumazana, I think it's chapter number 24. That is in Bible. Let me see this in my head. Abraham. What's Mama Kona? What figures cut? Second Isaac. What's the shoulder on Mark? It's in Bible. What's to approach Alabama event? You would see the pennies are. Amen. Land now Fisher Corner. Oscar Wagam asuke emehlweni. Hallelujah. Amen. Lithi la madoda noma labantu bala labangema ngemahethi basona lithi bakhuluma naye bathi neke size sikwalele ngoba wena umuntu kaNkulunkulu. Jesus. Amen. There is a question. Why basholoko akhukhumele emathendeni? Anindumusa bathi neke size sihluphe ngoba wena uyindoda kaNkulunkulu uyingozi kithi. Uyoba ngaphansi. Hallelujah. Amen. Wesizwe sikaJafete kusho. IBhayibheli liyastate abazali lithi wow understand. Emakhwapha linenelana bazalwane. Umntwana se akwadi ukuthandaza kodwa ke ufuna kuvuka Amen. because imphakamo imphakamo basaba ilimete ba ngoba abantu abalethu lento leniyendaba lento leniyendaba niyisebenza ngesiphiwo ayisebenzi ngokholo. Hallelujah. Amen. Noma simthathe imfimlonke betiso uhletila awisebenzi lento yokukholwa but uyisebenza nesiphiwo uNkulunkulu laphezulu. Amen. Ngathi manje ufuna ngishumayela. Lengakavami into ufuna ngishumayela abazali lapha. Amen. Amen. Ngoba kunemehluko phakathi kokukholwa negift. Amen. Ngibona sihlabele ukuthi iphamanje. Jesu. Okuvikela ifanele minemi kalo. Akakuvumelanga kutuswa abantu. Amen. Akakuvumelanga kuphakanyiswa because izwi lithi kunabudlelwane buni phakathi kobumnyama nokukhanya. Ndlela yami idlule kufela ikhuphukele. Amen. Jesus. Mighty one. Kunalapho lesendlule khona anti kuba siyawufika kuphi sithobele ngaphasi kwesandla kuze kuphakanyiswe ngesikhathi esifanele. So you gift ekuwe kushumayela ayikwazi ufaneleke basezulwini. Jesus. Always sithobe. Jesus. Wenze kwangathi abanye bakhulu kunawo. Yes. Thina sifuna izulu bazalwane.
iproblem yethu sifike emasontweni kwasekuthiwa hlala ngibele nhlahla mfoka bethu ngiyacabanga usinawo ngiyacabanga phakathi kwethu ebukangani mfoka badosela mhlawumbe ukwamunga lelo kwelusi Jesus. uma selusile kufika isikhathi sithola siyacabana sibafana haleluya Amen. masicabana le kwelusi so kuyakuthi abanye amandla aba sasibalusile ukuthi maselusile sivame kushiya kuwe manje bese sithatha tinja sesodineni uma kwenteka sesicabana sofuna sehlukana masehlukana kuba ngilabo labanenhlanhla labahamba netinja ngoba kuba kunetinja nelingatinja ekhayikini ehlukana ningahambi nabo uthola ukuthi ke seniyana niyathukana nanethukana nabanye bakuthe bese ngilaba labanetinja bathemba letinja kuthi noma abakhashana ngeke bashiye haleluya kunalesakha besendiwa yubethu lesemanje umfana welusi nabakhona welusi nabatawunifana umfana welusi uma bakusasatela netinja usesigameni ayiwawe ngose Hallelujah. usuka namatwana basebathisa uma letinja tisuka tithabona namatwana malaza awuhlakaniphile umfana welusa lesikhathi approach nawe ubuthisa Jesus. angikhulumi ngalethi nto wakhiwa angikhulumi ngalethi lethu ngathi ihlale la ibukela sanje ngikhuluma ngenza legaba uNkulunkulu wayinika abangafasi komuntu owenza uthola umfana wakwelusa nokuyintsha bekathi kahle ukuthi kasikhala abantu naye uyagijima nase ibhodi siyamthatha endlule iyele phambili asinze yeye nami namhlanje ngizothi kina sikethi tohlala siyedlula Hallelujah. Hallelujah. siyedlula kuhlala la kuyisitha kithi yikizwi lithi Abraham wahlala emathembeni elindumuzi mighty God umufunda uthi Paul waze waya kogogo omkhulu angasinambithanga kodwa ekholiwe isithathu Jesus. haleluya nayibele stofike ukuthandazela Yesu lenkosi lithi uNkulunkulu nekakhuluma noMoses la entabeni kaNkulunkulu kuverse number 12 ufuna sithandazele lapho uthi uNkulunkulu lalela Moses uma sewubakhipile ayibona inkosi Amen. Jesus Holy Spirit uma sewubakhipile wena awubayisi indzawo wangathi kusha wena awubayisi indzawo wakho umsebenzi ekunika wona bakhiphe Hallelujah. holy you are holy you are holy you are holy you are the Lord you are holy Jesus. you are holy you are holy Jesus why Moses sakuta mina bazalwane kulembole ngifa why Moses ngoba uthi neve nokumele uhlelise Moses listen carefully once baphuma and breathe before everything kufuna bezeka udibane namkho ku holy place hallelujah Jesus. before my warrior before bazuze bathini go Jesus. glory to Jesus nana Moses umbonile sihlala imvutha nenza umlimo ngingaphe yila ibandla lami ngifuna khona Hallelujah. Hallelujah. i-testimony Moses ona kufika eGibhithe ongizonile uyamnanya wena ngilibonile kuphi entabeni
Fathers, utesithatha sasiphutha singaphi. Then asonke lesizwi lakhe wasibuthi-ke nani ningakayi emagugwini asekhaya nidinga kuyomkhosi. Jesus is coming again. Holy Spirit. Pasabale. Ibandla linendawo yakho. Bandla linendawo yakho. La nikhonza khona umdala wethu. Anemkhonzi noma ngakuphi. Let me tell you a secret. Wenziwa ukuthi awukahlangani naye. Isokosi kuwe kunento uNkulunkulu evalele kuwe. But ayikabonakala until you reach. You reach the place where God is present. But uNkulunkulu udinga lento kuwe i-activator ukuthi sokhona. Ungahamba okwamazwe udabule konke umhlaba. Nguphi uNjwane? Hey baba mlangeni bethi zonke. UNjwane lathi uJesu akakhuluma. Athi uKristu. Hallelujah. Athi siyangena. Amen. Sithi siyangena siphile senze njani? Bese sifumana ini. Asehlutho singakathwali naye. Wala tuwaye prophet alizama. Yokuthi akuna dithelo besides yena. Khona manje. Amen. Akuna peace phandle kwakhe Jesus. Akuna tinyosi basaba naphandle kwabantu basaba. Hey, before tinyosi, before the beast, we enter the land. Yankulunkulu. Therefore, sifuna umbuso Jesus kakulona kwakhe ikhaya ibaba sitothanisa. Why am I hating nami ayihlala lelizwe lawo anganabisi anganasithelo anganadinyosi ahlete emakhelana ayehlala lapho kodwa anganalibisi anganadinyosi ahlela. Ikasimulo yakho igwele amazulu sinema benefit basala sinema benefit anything lakho ukuthula lokuvula konke konke Holy Spirit bathi ngeke sakuthola singakahlangani nawe. Hallelujah. Bashasha bathi baphimale moyeni yibona. Hayi bashasha bathi phakathi khathi sembe asikafiki singakahlangani nawe. Uyahlangana nawe. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hey, uhlangana na Jesu. Hey, uhlangana na Jesu. Jesus. Uyena ukuthi baqashi waqala ukuthi ma business akhe. Kanti nemahivi nemajebusi nawo bekaqasha. Enzisela. Hawayiva. Lena bayiva. Uma uNkulunkulu athina ibandla lakhe ninenziselani nabo kuba babekathi ukuthi bayenzisana bodwa. Yes. Hallelujah.
Jesus. Yena masaba. Asensi njenabo. Jesus. Noma sika bathola emasinagoge nabo bathakaza baze balule phansi bathi thina senzi njenabo. Wasukufuna ubuso wakhe. Hallelujah. Jesus. Search us. Ngiyabuka nje. Yebo umKristu waqoqa ethi awuthola hlanganyela nakuphusana khona ngelitho. Jesus. Yalona nabahlelo nje sokubukela namhlanje samba lokwabo bishop yabona kwabo bishop. Jesus. Hlangana emangundaza otha lapha. Nale ingozi esitebhe esimnyama simhlophe esikhulu. Ikhuluma inkomo. Jesus. Athethela ngafana ngicala ukubona wasiyafika lo mzala uthi so ufana nabo. Jesus. Ungene ngani kokwabo. Jesus. Ha mama basebenza kene makela nemahead Yeah. ngoni nemajerusi sive lesivele swini sikanoma bantwana basebukhosini bantwana bembuso Hallelujah. bantwana labakhethile kungaba mawulandzela le history uyeva ukuthi hayi man la Abraham afika athenga khona lithuba Jesus. angwabonga nala mashekela athenga bafowakhe la lethi balahlekelana nalo aloqinisa Jesus. noma sekakhulumi ungaphenduki i-chance yokubuyela kuNkulunkulu isesekhona ukuze utofika ku-destiny lapho ulaphethe khona. Hallelujah. That's why uthe uNkulunkulu akadala umuntu uyabusa la emhlabeni umuntu uyanqoba lapha amen. Ngeke ngithuswe intombazane lesana ngathuswa umfana lathi ngisengithi phapha ngakhala sengilelena le ndoda lokusho ubuswa ikhanuko which means akakahlangani nayo. Uthole abantu sonke bahlabelela wafika wajulile kana kujoyina umntaka babo unomnyazi lokungenwa ngawo lizulu liphathise indoda inkosi yasezulwini lebusi uthi nokwabo ukuthi kunabothishela abantu abafaka bothaya lana ngathi 1000 nayo upheshile 1000 t-shirt 1000 hey ngaba rich athi not wena. Jesus. Hallelujah. Ngoba kulelele lokho lalela I was so shocked for self-reflection. I was so shocked uma kufundiswa inkosi ngithola ukuthi emaFilisti titha ka-Israyeli atalwa ku-Abraham noma ngavele ku-Abraham ba-Abraham iswe bakhona kala i-generation avela kuNoah. Glory to Jesus. Base uNkulunkulu uyaperform enhlitweni yakho akaperform lo mzala kanjani wase uyakhuluma. Hallelujah. Amen. Wase abantu abatawubelana nawo nothakaza nawo Amen. nopita nabo Jesu Jesus. ngeke bathule Nkosi yasezulwini inkosisi. That's why uma Joshua athumela lamadoda ukuthi ayohlola njengoba sikwenzile nasitweni ayohlola afuna afika athi yilo babuya baphethe kodwa emakhanda nakakatifi Jesus. ngoba kuthiwa injabulo nako konke lokuhle kulungiselelabo lizwe lingazange zilikubona ukubona nabamvuma njengenkosi emsenzise. Sesithandaza abazalwane cela ukubathembisa mntana ukuthi noma kunendekanga Yeah, Jesus. uma ukholwa inkosi Jesu. Hallelujah. John, first John, verse number 9. Uthi uma sizivuma sizishiya wethembele. Verse number 8. Uthi ngoba lothi akanasono uqamba ngiyabonga ukuthi inkosi yami accept namhlanje. Hallelujah.
noma ngangikwenyanyile fokamlane but ngibonga msuku Jesus. ukuthi if ungivuma angakuyenza njalo lo muntu akabona naye ngekho usephusha utafula uthi uma sizivuma wethembekile. Glory to the name of Jesus. I know asiphelele in the rock of salvation, but siyedlula njengoba sewufike la nithi mine kuwe sa. Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Sinakuthanda sabasabona. Sithanda similana nemoya. Ngikhulumlane nokwehlukana. Because you know ukuthi njengoba sikhonza sesithandaza Sathane uyasplita usenza sehlukana sisenza wena leyodwa usenza sehlukana silinzele ngoyedwa usenza sehlukana siyenza wena leyodwa mighty Jesus kodwa sele singaboni kahle Hallelujah. aza kucreate tipo noma benefakazi ngangakholwa kanjani ngangibikele sehlukana the same weapon. Athi lohlabelela livangeli lakuqala lasikhulula sibona nje sikhululekile mntaka baba lele khansi kunokuthula ngakho kumele besifakaze besingafakaza singacensi uyathi sukubetiswa begijiswa umfanele emsebenzini young boy Kona kuyashika athi ngiyambamba ngiyamphutuma ngifuna kumkhulele wathi not you. Hallelujah. Wathi not you. Ngiyabonga Nkosi. Athi ngiyambamba athi ngiye head office ngeba bathi inzaba yakho seyifikile head office bathi wena ushaya umsebenzi the whole past. Ufuna ngikiphethe. Angikhuluma lutho ngathi ngathi Nkosi. Hayi Jesus. Ngavela bathi ngiyakulungile ngiyalapha lingena nini wasukuma labantu engisebenza nabo bathi bangeyiwa konke kwantu bathi umuntu ngeke Nkosi. Wena ngakini uthi Hallelujah. hayi ngoba ngimfuna bethiso ngoba before you act uqale uconfirm into Jesus. Jesus. Phambi kokuthi wena into iqalishe ngiyanya. Today I'm standing here in the altar. Jesus. I'm preaching the same word. Yes, Jesus. Let me get in there ladies. 1 week ago. Hallelujah. I said, I'm going to go to Moscow. We'll tell one another, I'm going to Bible, that's it. Mama, what am I going to? That's in I'm going to go. That's in the down when I was. I'm getting some good negative in the way that I can. I said, how are you? I said, which I'm where are you at? 70%. Jesus. La palabra que es un gusta samkhulumisi ngehluka mina. Jesus. Wehluka mina leboniwe ngehluka. Ngethisa ufuna lisuku. Engehluka. Sathana bathi yaphinda yafu, yaphela, yafu. Njengoba ngikhuluma kanjena, ngiyahlenga. Hallelujah. Kuthi ngafuna qhaza. Sonke sesethanda. Inkazimulo yakho why Jesus? Because I'm not going to never connect in my head. Oh, that's Jehovah. Jesus. Jesus. Hallelujah. I was on them for the something was on this encounter. Now, come on, when you come to yes, we now come on. Who let it up? John, who let it out from this? Oh, Kona,
angaphendula. Lo muntu lokhuluma lento leyo akasiye wena sibaya lesibuzo. Sina suke sanaka abantu labangekho kule nto. Cela Jesus. Thanks the cause. Jesus. Yakishima metisho. Yenda mdalaba. Jesus. The same heaven. Satan la koshwa ku lilingane wena. Jesus. They can't tell what it calls. That's why instead of it causes, that causes mushrooms. The power. I'll get that to put on with we are called. Our Lord Jesus is called. Let's sing it a little bit. Jesus is coming. In other words, it's so good. Jesus. Man, no show. Jesus. I want to be there. Jesus. God bless you. God bless you. Jesus. Oneness. Uthike uNkulunkulu nyalo uma ubakhipha ngiyabonga mama. Dani nabo ukela kulenzaba. Sawufika la kulenzaba sedane uNkulunkulu unomkhona. Hallelujah. Jesus Christ. Asiphunyukeni bazalwane kule tanda lethi sibambile. Thini le tanda kunetanda tetinzondo kunetanda tembona kunetanda konke kodwa ngeke safika.
uma singakakhululwa. Ubaba bazalwane asikhulula ngilomzala wethu Yesu. Ayikho le nto sabazalwane singasazama nathi kodwa usake wasiphumelelisa kodwa munye umkhululi wa Israyeli munye umkhululi longa ukukhulula kule maketani. Labanye bazalwane bajona basafune ukujona. Labanye bazalwane bakhuluma emanga basafune ukukhuluma emanga. Inkinga yabo bathi kwesandla lesithide kodwa uNkulunkulu uthi namuhla ngifuna ukukhulula. Kila magama lengiwathandayo lapha kudedini uthi uNkulunkulu manje nangifika ngibo lo Nkulunkulu oyise omkhulu sikukhulula bambuke igama lakhe ukuthi ngibani uthi ngimuye lengimuye ngiko leyo watshela kona ngoba mina ngingalfa futhi ngingomeka iziqalo iziphetho uthi ngilokhona naloyekhona nalodala Kakamsatanda sine sonke ngiyathandaza kwazi lona lo ethithweni akathi Nkosi ngifuna kwenda umsho wakho ngifuna ukuthi wena Nkosi uma ubuya ungithole kusenzaweni lekahle wabazalwane lalelani uyabuya Jesu akunenzaba ukuthi kwangathi selichorus kodwa ngicela ukutshela namagama uthi uyabuya masinyane ufuna abantu labantu awuvuma ukukhululwa Kakamsatanda Baba wethu lomoyile egameni lika Jesu Baba wethu lonemandla onke siyabonga uNkulunkulu wethu lomuhle siyabonga themba lethu laphakathi siyabonga langa lokulunga siyabonga bathe kaDavide siyabonga kubelela Jesu khulume kahle Nkosi namhlembini uNkulunkulu wethu lokwela wakhuluma babe inyama isahlangene nemphefumulo athi Jobe nakabhala emanzini yakhe ka27 usesiloko usaphefumula ngidakubabata wena njengaNkulunkulu ikuphakamise naba ke Nkosi sebaphambi kwakho kunye babela bathi kumele kona bathi sifuna ukukhonda sikukhonda babe sikulelive lesikhashana lemzabu uthi lapho Nkosi ubuya ukhona babe kuyasithatha uyosifaka babe kulelive lokubhala ngalo Johane 14 wathi uyosilungisela lona ngiyathandaza ngegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moya lomoya kaNkulunkulu naba Nkosi baphambi kwakho baba wethu baphakamise tandla thina babesibona tandla kodwa wena baba lomsebenzi phakathi ubonakele phakathi labo balebelele besimakathe silekelele nomdala wethu insuku silekelele photha yempi silekelele alfa uma ukhulula Israyeli Nkosi labanye bebathi wendana noNkulunkulu utawuhamba bashiye kodwa Nkosi wena wabakhulula bahamba liki baze bayofika emzabeni babe yakho emzaba yorebe yilabo bafike bakhona khona babonela babe umkhatshelo ngibona babe Nkosi namhlebini bayavuma Nkosi ukuthi balungisise bayavuma Nkosi ukuthi bakhulule babe sandleni salobubi uNkulunkulu wethu lonemandla onke siyalethemba babe lifu lakho linemandla Nkosi likuphila liyadala babe lokungekho bekhona liyasephula nemsedari yaselibanoni liyaphuzisa letibhabana ngoba lona linemandla lelikhona nalentabo masinyane siyabonga ke baba wethu logwele sibonga ukuthi Nkosi Jesu ukhulume kahle babe ngenyeke yakho nalamhla babe bini ifike babe bandebe nakho wendele babe kwathatha kwelibito lakho ukuze babe lapho ubuya uthole Nkosi sikulindile kulenza Nkosi osibeke kuyo sikukhona babe ngamoya ngeqiniso ngoba uthi babe zilakho ufuna labo babe labo ukukhona babe ngamoya babe ngeqiniso siyabonga Nkosi Jesu phinda babe usibambe ngesandla sakho khuphuke nathi babe usibeke endaweni esedudu egameni nasegazini lika Jesu Kristu Nkosi yethu manje kusephakathi amen. Ngena bafundisi sinelisa